Okay, background saya adalah bekas senior legal advisor selama 27 tahun. Okay, mula-mula mengenali BE iaitu sebenarnya tahun 2018 waktu saya cari solution untuk sinus allergic anak saya. So masa tu saya berjumpa dengan BE secara coincidence lah melalui Facebook. Masa tu stranger untuk saya. My late upline CCA Nara. Okay, beliau share berkenaan Shiroto, so saya terus beli. Saya jadi ahli untuk beli Shiroto sahaja, bukan untuk nak fight ke apakah, sebab saya orang nombor satu anti MLM. Memang anti MLM sangat-sangat. So yang Shiroto tu pun saya tunggu dekat-dekat pergi tanya benefit, lepas tu dua hati lah, macam tak confident sangat sebab dia barang MLM, direct selling. So kita macam tak ada confident. Kita confident dengan ubat-ubatan medical saja kan. Tapi tak nak, saya nak cuba juga untuk anak saya. So saya beli, saya bagi dekat anak saya. Dalam masa 1 bulan saya boleh nampak perbezaan yang sangat ketara dan dia boleh kata sembuh lah. Sinus allergy dia memang berkurangan sangat-sangat. Dah health wise very improve sebab dia punya tu dia allergy citrus fruit semua masa tu. Dan selepas tu saya diuji pula dengan back pain, okay, yang sangat-sangat kronik. Dan saya terpaksa ambil ubat tahan sakit yang high dose 3 kali sehari untuk meringankan sedikit sakit tu. Tapi memang tak berkesan lah, dia sakit tu memang over. Tapi selepas tu saya tanya dekat upline saya, ada tak anything dalam BE yang boleh bantu, sebab Shiroto saya dah tengok dia punya benefit, saya nak tahu anything for my back pain. Masa tu lah beliau suggest Alora Pens dekat saya. Saya tanya, ya ke Alora Pens ni boleh ke? Padahal doktor kata saya kena buat surgery. Tu upline saya kata cuba. Tak cuba kita tak tahu. Tapi saya masa tu was-was lah, saya bukan 100% confident. Tapi nak avoid surgery tu, saya pakai juga Alora Pens. Bila saya pakai Alora Pens tu, 2 bulan pertama sakit saya bertambah. Dia daripada almost 70% to 101%, 120% macam tu. Sakit over. So saya kata dekat suami saya yang recommend saya beli saya tanya dekat suami saya, kita ni kena scam kot, benda ni bukan betul ke? Saya sakit ni, dia over sakit tu. Saya ni bukan nak sembuh, ni lagi melarat. Tapi husband saya, Dr. Habib, masa tu dia kata, you consistent pakai dulu, sebab dia dah tengok benda tu, dia dah baca dia punya review semua. Dia suami saya lagi percaya daripada saya lah actually. So saya pakai juga, consistent saya pakai 24 jam. Masa tu saya tak ambil sebarang supplement, just dengan pemakaian Alora Pen sahaja. Dalam masa 4 bulan keempat tu saya nampak satu perubahan yang sangat ketara, di mana sakit tu saya boleh hadap. Saya tak payah ambil sebarang painkiller. Selepas tu dalam masa almost 5th month saya tambah dengan spirulina. Sebab saya tak ambil sebarang suplemen ketika tu, saya tambah dengan spirulina. Alhamdulillah kesihatan saya semakin baik. Dan nak naik tangga, turun tangga saya tak semput. Saya tak pernah semput dengan. Dan macam energetic. Dan saya cuba, saya tengok produk pun bagus, so kita saya cuba nak survey lah. Ada produk yang ada masa tu adalah Bifil, Zenkoso, dan lagi satu tu apa tu, masa tu kita tak ada lift cost semua. Dua ni saya cuba, memang saya rasa dia memang berkesan lah untuk saya. Selepas tu pasal business, come to business. Masa tu saya masih kerja lagi, tapi pada masa yang sama saya sedang cari something yang saya rasa saya nak rasa fulfilling lah buat. So bila apply saya Senara dengan support apply saya di CSMU, mereka kata why not you cuba buat sharing, lepas tu jadikan macam part time. Saya macam tamu lah kan, saya kan anti MLM, produk saya boleh cuba, tapi nak buat business tu saya masih rasa stubborn, mind tu stubborn, tak mau terima, macam tak percaya still. Sebab the reason being, sebelum ni bila saya ada satu MLM yang saya masuk, saya nak cuba jadikan business, tapi memang saya tak berapa sure lah actually nak kata. Dia punya marketing plan pun lepas tu saya rasa macam terpedaya lah. Then after that Tuhan nak tunjukkan, saya betul-betul bersyukur sebab saya dapat satu untung lah, sebab Grand Mentor sendiri RCC Chongqian datang ke Penang untuk satu mesyuarat.
Dan dia buat satu appointment dengan brother DC Samuel dengan CC Nara untuk jumpa saya. Dan my first 139 plan shared by RCC Chongqing sendiri. Dia buka minda saya pasal apa saya boleh cuba, pasal apa saya kena cuba bisnes BE ni walaupun secara part time. Then after that only saya saya nak cuba, I want to give it a try. Padahal bila seorang RCC yang begitu hebat boleh datang share dengan kita, mesti ada something dalam bisnes dia. Produk memang hebat, bisnes tu kita tak tahu. That is when I started slowly part time. Saya fight macam tak nak kata fight tu tak ada, tapi saya memang share dengan kawan-kawan, family. Kita ingatlah keluarga kita besar, so semua akan masuk support kita. Memang saya dapat support yang sangat bagus, tapi bukan sebagai BDN tak jadi member. Moral support sahaja. You can do it. Tapi bila kita join lah, tengok dulu. Tapi tak pernah ada dalam rangkaian saya, tak ada seorang pun family member ketika tu. Mereka masuk 2 orang saja. Itu pun baru this year and last year seorang-seorang. So nak kata family tak ada, saya punya totally semua stranger market. Dan after that bila saya tengok dalam kerjaya saya tu memang stres sangat tinggi sebab saya handle semua high profile cases, so stress pun high profile punya stress. Memang tak boleh tahan. So bila saya tengok setiap kali saya attend weekly meeting semua, saya seronok bila berada di kalangan leader BE. Seronok, kita tak ada stress. Ada stress pun kita lupa seketika. So saya rasa mungkin this is the one yang Tuhan nak tunjuk, this is the business that you can do. Selepas tu tahun 2022 tu saya decided saya resign job saya yang saya kerja 27 tahun tu. Saya masuk BE secara full time. So sampai sekarang saya dah full time dah 3 tahun. Dan Alhamdulillah saya baru ada hati nak fight untuk PET. Selama ni upline saya selalu kata you must fight for PET. Kalau you dah tahu BE ada culture, satu family culture yang sangat wonderful, you kena explore that one also. Saya tahu BE ada satu wonderful culture, family culture, tapi nak tahu nak betul-betul rasa culture tu, upline saya kata you have to go for PET lah. Kalau dah macam mana. So bila saya dengar campaign tu Beijing, saya pula suka benda-benda yang perbekalan macam ni, nak suka study. Saya kata apply. Masa tu CC Nara masih ada. Saya janji dengan dia, apply, I'll fight for PET and I'll come to Beijing with you. Ini janji saya kepada beliau. Dan memang saya dapat qualify untuk PET. Tapi nasib saya tak dapat travel dengan dia. Tapi tak apa, saya ada CC Hema dengan kami. So that's my short story actually. So I'm still fighting and my next target insyaAllah by August DCA. Terima kasih semua.